Hmm, mirip persis. Kembaran. Malah. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Kita lagi main-main di IKEA guys, ini guys. Tuh nenekku. Oh. Inspirasi rumah idaman guys, nih cantik-cantik nih penataan ruangannya. Rekomendasi sekali nih ya buat teman-teman yang bingung mau cari model ruangan rumah, kamar atau kamar mandi atau model dapur, nih semua ada di IKEA. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel Mumun, minta tolong supportnya ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Buat semua teman-teman dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan sukses semua di dunia dan di akhirat, amin. Mbah pun rusuk tekan binti Gusti Allah. Wis trataan ya. Mirip persis. Kembaran. Malah.对面这对。
Lea, nagapusay ko mo. Lea, ya mo. 我们赶线逛逛。一直走，一直走，不是不是。Ama, nah kecosiang lah. Yo guys, mbahku guys lurune guys. Kayak gambaran kok di geret-geret dikira lemari kuwi kepiye karepe. Yo kuwi lho wallpaper. Oh. Oh. Nguyok ke wong.